Ibaze Minisiteri ishinzwe uburezi ifunguye ishuri ryigisha gukora imibonano mpuzabitsina ari nta kindi bigisha. Mu gihe ukiri kubyibaza, dore uko gahunda z'iki kigo zaba zipanze. Icyo wamenya ni uko Papa Buryohe yaba ari we duwaye w'abarimu muri iki kigo, Godfather akaba ari we perefe wa etide useriveya amasipesi, perefe wa disipurine yaba ari Dumba utema ibiti, umuyobozi ushinzwe laboratwari y'ikigo yaba ari Kwizera Emeline uzwi nk'Ishanga, aho azwi gukoresha ibikoresho bidasanzwe. Ariko ikirenze kuri ibyo kuri ubu akaba ari nawe ushinzwe icyumba cy'amasengesho. Kontabule w'ikigo yaba ari Jackie w'i Rwanda, aho atajya yumvikana na refegitoriye cyangwa gestionnaire ari we Gasuku Jesikizo wa Mipango. Mama Buryohe niwe perefete w'ikigo, akaba ari nawe ushinzwe icyumba cy'abakobwa. Muri make ni nkaho ari we shangazi. Icyo nakubwira ngo iki kigo cy'amashuri, uwitwa Yamano niwe duwayene w'ikigo, akaba ari Shadibu. Umuyobozi wa business club yitwa Muyango Claudine. Umuyobozi wa media club yitwa Jihadi w'abashu. Umwarimu wa geography yitwa Kirabo Kisitu, aho bari gusobanurira abanyeshuri ibijyanye n'imihora ya Horumuzi. Umwarimu wa pratique muri iki kigo yitwa Isimbi Noeline, mu gihe abarimu ba teori ari Nzovu ndetse na Yakamwana. Umuyobozi wa korali y'ikigo yitwa Mico the best. Umwarimu wa chemistry muri iki kigo cy'amashuri akaba yitwa Murongi Sabe, aho yavunitse avuye gukora pratique. Yugi Umukaraza ni umunyeshuri mu rukarasa uje vuba mu kigo ariko ufite udukoryo twinshi n'amanyanga. Kundi Ndahiro ni w'animateri w'ikigo azwiho kugira utugambo twinshi. Dabiju niwe ushinzwe fashion ndetse na dance moderne. Sekreteri w'ikigo ni Vava wa Yampano. Umwarimu wa entrepreneurship mu kigo cy'amashuri yitwa Eric Semuhungu. Tesha ndetse na DJ Buriane akaba aribo bakora muri library y'ikigo. MC Nariyo akaba ari umwarimu wigisha amateka, akaba ari nawe mwarimu ukunda gutereta abanyeshuri yigisha nubwo birangira kenshi bamuriye indobo. Mwibutse ko directeur w'ikigo cy'amashuri ari umunyamahanga, akaba yitwa Baritazari Engonga.